Dina tartutukan tinggang di darati saya tangis tondiki nungunang rohaki kuingot mah Tuhan sudera dosaki dung romaho Tuhan uparto dioki tarjol maau Tuhan di parngonu Nasian Tuhani patol hasni sude nadirohatai tarjol maau Tuhan di parngonu oki asiroha Tuhan dia pardosa Nasian Tuhani patol hasni sude nadirohatai Nasian Tuhani Nasian Tuhani
lima dihita na marlumatubong, dihamu, persok nami, panukun nami, panukul nami, nang sumuni pangalapa. Di hari sadari omma, totota, ima, natutuan nami, ima upu Hendrik, tingana persatok kinani, asa anggian, kinabagpahot arat kita, dison, nung mahupot pahami, galang ni natutuan nami, ang hami be, denggama ulah kamu, ima ulah tari bagas sadari om, ang hami asutong pasatami matuha muna, dihita akan marlumat tubuh. Cuma ni mana nabi di hamuna raja dohong na dua-dua na orang untuk kami di zon amang raja dan serbeda ala sewani mahawa partikian konari molo kami narusia pengaribuan nabe ikuti untuk amang raja di bulau na obar ada siulau nota asa dua kian pengalapan pasu-pasu dan na obar tu akan nasi tadi kami harus butuh terlalu maria adu di zon. Soal di pasahatan tutup hingga panganan nahok diutuh hingga barukulan nahok diutuh raja nami ajari amwani pasang sa wasumpi kan nahok berbiribu lo nakulat dia ma alana dia ma sukunla balukum mahabi tuhamu angkidul nabi maulade gabe ma cala horas amang raja takasuru dulu diari na calpu imanang jumolo dialak Tuhan karena dua-dua nami nahina olongan merohan nami siya tonga-tonga nami marhiti siya nima amang raja disakka di rohan nami hompartu adat nabi na yuhuti-huti ita siya oputa na berjoloi asa takas ma atong mangoloi huhu takas ma atong ulah holong nami asa tanggung piat pengalaman tua mersangat matong mertua seluruhna na dua-dua kami seluruhna suruh tinggal honin dengan Tuhan nami jana takas ma atong ngemaan mangiru tua muna panabun nami asa tumangkiat marhite siat tamiang pangidoa muna tua mata mertua di bata asa tuk sitinggal hot tua sitinggal hot cangak ma atong ina nami na tua-tua nami na unjumono barujuk siat tonga-tonga nami apa di tikio Jangan lemari itu cuma itu orang naung ya terima uji amang raja ina nak saudara naik mangido mahami asa tu sadaro atta lau mapain na dua-dua nemon tuduluk-duluk na timbu ba tano na marlapis lapis dah buat di area na marurat toru markat katulabung jalamat tukijak asa tu sitamiang pertanian nasihat tang untuk mata mantu rebata asa itu kemudian nina tuan emeon tuan lak tuan cikor tuan anak tuan bor noro mengurus tujuan nero jara totong matong songon hatani pasar nina tutu lemak sini jual lemak sositi laporan asa horos akan natinggal di hutan songoni ma nang akan natinggal di pengaratuan asa tuk sisara pangiduan sisara tadi yang tomat tamar tune itu tapi kamu hari yang suruh di tadi yang muna asa tu sadana tu tuna itu pengasan holong namar si holong kami terlungowi mari nama ulau cadarion obartu bartuaun bila dua-dua nabi raja nami takasma ini kau mari itu bagi dua muna tomat tamar tune ima ada silahkan nabi dua ujar sebagai dua muna abang raja ima tanah dua mahida takasong labinoto asa tubuh panggabian pelaban ng pahura tujuh lalu asa tuan lakna betua si koru tuan anak mana tuan anak tuan guru mana tuan guru asa esok di tua ma bitang risma ubosok di lok na tua si tuan an ris piniwijok mabatali ni olowan di pudian na tahun takas bercitu wong an risok lok baru persal olowan matutu lemak masih lunjok lemak lang bilawan ho sebenarnya di huda song ni mandang di pangatuan matutu Panapoli dia piringi Panapoli tak suara apa siru panido jalo kamu mah jalo pausor mula dari Tuhan mula dari mana dihita saluhukna secara hasulutun apa di bulu madu amuna situtun berjanjak
Kami panapol makatayma asa anggiat tumpasa amat talibata di daman amat talibata hita di nama buka do di pojukon di bagasan dame do di bagasan kolong di posisi amat talibata nasa maras yang kita sendiri atau ngarang masa kami ima tinggal nahon napurang manian do pisau halasan asal kia makakalasong na uliyon makakalasong na dengan kita sa lupa atau dia mo kasimutan kami at dia mah kapag idukot ko magkanibaka inakta na dua-dua sehingga bersama sehingga ito ni pinagparto akal ikut diri kami atau siap kami manapun jangan kami sama tujuan asal tiumen na sumur gajah di posan mengingasi gajah umur dimakai jadi mahita si gajah umur masih tahu pinapar itu agak begitu di pengetulian di inatai saat itu sa seluruh masa matu bertiar Iling kita mengulu sahmat perhorasan sahmat tubang kabian. Ini madu anggit madu ada kakas berumutohan yang kamu atau mencari perserahan karena tinggal di hutan. Asal lomak sih dijual dengan lomak sudah buat. Orang semahita saya bukan yang tinggal di hutan. Songi mana di kalau pasrah. Ini madu. Jadi on perhorasan kami itu angalapa. Mau lihat tema berjulu itu harta. Mau lihat tema nanti kita terlumu bima dihamu. Amang surut bulun nabi pinahihut-ihut nak kaningan hata nauli hata na denggan hata na masituhu ima tarsimot naung malos bulung rata di tangan ni na dua-dua muna na dua-dua ta laos sonari matutu na yung suat konotta inatay las temabenotta maduluk-duluk na timbo las buat tononna ima damang natahologi Oppu Henry marganenggolan dison dung di pataribar hamuna betuhani tinggal nahot namarisiwon perbuih ribu-ribu dohot napurang manian dohot pisu alasan nasi sadatangyan mahita tong akam hidupi ima dipatuat ni na dua-dua tahun asa martangan manangi matong amat tadi bakat di pudian ni inat tanah tahulongyo saya tuh madihamuna akka anak nabisu dohot burumuna nama lo marroha asa gajan menatong aik bisu di bodang tio aik bisumur nunga siga jemur na dua-dua tahun tuk sudah mahamu pinoparna siga jemur sahat tu si toro pinopar matu ala adong do dua tulu hamunan di danau parserahan lomak mengatong sini jual lomak ala dinyabuh horas matong hamuna puna hasutun nami na tinggal di hutan suang somonima nang nari pangaratuan atau go puji-puji yang di sopah rohanami Tuhan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Allah takas subah Tuhami oleh Tuhan hodo pangaliuan nami atau oleh Tuhan ini ida jalan di bawah hodo perjuangan nami iman dinanain maben ada di tujuan nami iman ada di duduk kebetulan hidup menuju atau oleh Tuhan takas mapag doon nato dumani kami ramoti kami jagai kami pasiling nasa ragam ni akasikas-kasya kami sa lulog oleh Tuhan atau oleh Tuhan
Takasuh kami ada tuas jalur na tutung agak keluarga babil sisal mo am. Takasuh pasahaton nami dasida tuho molo maramaksud dona mengroso. Iring-iring tangan-tangan tubuh-tubuh dasida di pagailan dasida asa satu so di bagai sakal basa. Asa marlas roa kan seluruh. Atau oleh Tuhan di beli sedario sahat rumah dari nang tudinami. Jalan makan yang nami wahid jangan bertembus dalam makan yang kanto. Amin. Jadi dia mau asuton nami. Nunga takas ni sopihan raja panapon. Asa usapul hami. Ima adat uhum ni na tua-tua ta. Jadi usapul maraja nami. Wapun mama. Usapul maraja nami. Kapun. Usapul maraja nami. Kapun. Jadi didok na tua-tua. Habang masih buruk songkok tua kaya. Tuhamu pahrobas nami. Horas mahami nama nuru. Suak song ni mahamu na husang rehami betul mah. Maju dulu. Kita tutur lah. Aboy, dia kan
naon sorong madua. Takas do di bagian sadarion do nanai pasarota manangan tarunota tubaradiana persotinani ima naon pindarani di tuanta di mana. Hilorhorne dos rohatan nalau berhakku. Takas tangiang nama juga hidup tak saya nama talibanan asa akhirnya dan betul-betul di jaro di Batam di tanah siap menang asa pertama mana di sungguh asurangan nau pindaran ini berpakai dua kali enam pahukun akan kami selalu dapat bus marabakta di Batam nalau kawal kantor dan betul-betul dulu di kata batu di mana orang dihina taruna Jadi pantom tak, dah. Oh, di bertemu sama nama baik kita, betul bertemu sama ni. Bertemu sama itu, tapi baik tarik. Pulau Samudra bertemu. Terus sama tarik itu. Nanti baik. Ya, bekal untuk dia kau mereka tu pulang dari dia. Jadi ada orang so Bogora diminta mulai kepada itu mata. Dihamur Raja Nabi, Raja Baradatan, Dohmur Baradatan,
do na tua di huta apa lumui ma dia muna hula nami ala takas na naik maralaman nama na tua nami on pangido kami tuhamu asaroma musaluna nalaho mapait akka hata dauli hata nadekat tuhan misaluna do akka tanya hinahone asanya tu takas rapasahato kita tu pamula di huria asa pamula di huria nalama pa tertib acara dihita di Belanda Tiktok. Langsung lima dihagula pamula di huria nami. Numatuk takas be baros teroa hame saluhuna kita dengan contoh. Saudari, iman naik terorota. Nah tua nami tu para dia dapat satu kinani. Raja nami abang Paulo di huria nami. Bahasa kami berpikir tu amuna hamuma nama ngaturhon ulok tadi Belanda Tiktok. Utima lorong nami tu amuna amang inang do pamula ni huria nabi salud nama orang nama partor dingnya carata nama alamat buaga setikyo perjulangan mari di Manita buku di nomor 250 ya ada partisipasi buku di nomor 250 Laos Maruduk Manon Majahahon riwayat hidup siang Masuruton dungi mari deno kita Laos madokata mahobar tunadia turhon parjono mayano tudonga tubuh maruduk mamusia turaja para data koru para data songoninang hula-hula dungi Laos mangaku maanon keluarga tarsongoni maacara na boy hupasaha tamisyatong atongan huria ati adong sita panyuti nomor 250 ayat 1 Saida dati majalahi hasonangani Mulai manang dihita sa luhuna tututong itugutugo hita sa luhuna nabuhay magpuho di pong nilaramanong marhitiyon di parmuting ninatutunami apala di tikyon tungtong nilagkamuna tikina argay secara pribadi kami nakupikiri kami sumunong di parmuting ninatutunami yon totong nilak kamu na sa luhuna di naman na kami terluwag di raja paradatan raja Diyos do boru paradatan ngadong di hutat taon totong lo ditiroyamu kami asa perdana dengan ulang tahun 1927 namar goar mangalina si manulang dalam marhasokotan mo to aman namin na hinan o pruwin rin yung bulan o saribu siya na ito sa 50 di basa-basa ito ama inatutuwa namin yun obat anak tulumay anak sa labo iya moro siya tangan marhamuli ama ito anak yang moro namin marga si manulang siya lubang karyara dalam di basa-basa Tuhan Madinah Sida 5 anak tulumay bawa 2 boro nang semunima di nono siyan iboto nami nono ni natutunan nami yon siya do bere nami siya harap
ima siyan iboto nami na nyarat nilai nami bergesikan ulang. Nang sunima anak na sinomor sara ima amani mawar manang na amani Henry upuhin amani Henry magbuwa baro ni Rajay siyan huta gugur di basa-basa tua do di abang nami dua boru tulo anak pengusul dari mahala jara nini nangos yang nasida walu haram iya abang nami si nomor 2 anak ini tutuan nami on mau boru ni Rajay hula nami si malulong siya si kilo di basa-basa tua taruh di anak ini tutuan si nomor 2 tulo anak tulo boru nang sunima ini na tulu halak nasido iya pamaran niya bakon damadong lobe tuwa na anak ang tuwa boru nang sara boru ni abakon damadong lobe nang uradana nang boru iya au mamara boru ni Rajay boru na baban siyal nagasaribu litong ni hutan di bersama tahu tua ma dia anak ko nilai dan mau tulu anak saya bu ini dia namon sianau tulu haram pungo masudi pinopper ni natuto namion anak do baru main pungo masudi ono pulsa dah haram tukang ni makarada nami totong lamang itu kami Tuhan muna asa totong ni bawah kamuna di yang muna asa tubuhan anak mana setubuhan anak tubuh borma asa tubuh boru dia pun seluruh aku di hamuna selalu raja kami na totong unang marbilang bulan atau mengabi-ngabi anak kon nami na margoar siya raun nang sumlima di hamu pamulan di ulan nami totong baka muna di yang muna nang sumli baruku si damayante tu sumli do pangilan nami tu hamuna selalu ana na tuto naon karaja kami ami pe ana na dono do ami adong nadi busuk ora na gamon do iso do ibo tokol mono tumado udang ni na tuto nami on rani do ami mga kubya mo karaja nami to ni do nami mono tumado pe udang ni na do epi singiri na tuto nami on narade do ami karaja nami tu kumulang pe ka banglokon ni na tuto nami on di pakateon na di 2 tahun di anak na di hutan tahun para lupa kita sa luhuna unang iwag kamunay asa tulus din ang modu siya mo ni tulurata sa manima Panginoon namin ito ang mga sa luhuna raja ni Paradaton nang sumuni di pangulan ni namin nang sumuni di ang mga sa luhuna raja dululan namin manawag mo natin siya kami po na tuwi na sa luhuna tuwat tama naman ang paspaso na sinubuti mami sa mga suhun kakas pinatu yudul hoda hamon kakas pinompar ni Denangon ada kopenya satu buah anak rotu kopo dihamu raja nami dihamu hula-hula nami dihamu saluhu na ale-ale nami apa lumuli dihamu pamulan ini marpangi dua mahami asa tunggu masih tujuh tanya ko kamu tu lewatan anggia niya ipagin pulian ni na tujuan namyo atau marura parumui di parumai asa toto berkasih atau toto kodoh-kodoh nabi di ampun asal na raja nabi berbulan nabi apa lumui ma doakutan di inokon betak-betak adong di boluna di kekurangan mana di kesalahan di Denangon ada orang di boluna kami mangilu Tuhanmu saluhukna maksud kamu sarohamuna asal giat tulus Denangon tu tanah siamu di bata imama nama napore hatane dama kasulton nama jaha rewayat hidup dengan orang Jenggo pardalangatay Tuhan luas di jalan
ture di tanoon. Alatong tunggu di bagasan hasil untuk mirohana dia tu pina partikian untuk hilang kami siap hahandi dengan sebetulnya maka mau lagi untuk diri kapasa tu hasil rohani hamuna selalu nama kolong alat atas doa idahani di kokodoh jujur nabi mana dapur kamu sudah Raja Haki Hula Dompor terlumuri bayi dihamuna ina nami amanami paruga na roset tau tawani uliat rodo amudi bagasak kolong do asidi moha lao mata bokon hali kazulu to golo di tukiyo marhiti siya lima akama kerjai nak sorida Totong lo dia wacoro nabi kami sebutun di kami angguna elek pemilu angguna tua mata berdua di bata. Asal tu bagian itu kamu ma pasu siap di bata marhidi pemilu dot elek guna asal tu bagian caluhuna akan nahina wacor di rohan kami semua nau tekas nakli di cucu bolu di dua nabi on asal tu pengatas las di rohan tu anak asa tubuh anak tua boru asa tubuh boru uhur tileho dua masa luhunan akan hidup wacon di rohanami imani pasu na siya di mata pasu tu di pardadion rohot pasu di partodia amang raja inak suri pada totong di bagasa milik kami Tuhan o partu ulau pasangan pernah dua nabion penghormatan terakhir tua nabion patu begi tua muna salu raja da tua doh sudi mahamuna kaulo mayani terlalu di marosya tua arosya kuria asal totong di bagas tania kau magido di ulau nanaik si ulau rota di ulau nanaik si ulau nami di bagas tikior asa mamuka di bagasan las rohan jara sipuli di bagasan tare dohot horong nasian di bata Tuhan tama mana masuk hamura saluhuna uhut nama ngada gogo pikiran terlumui media kerajaan yang manuturi mengulau na koloni sairi toti nasian di bata ama mengajari asal tujuan kiat di bagasan kami saluhuna ulau na nasian ope terlumui di hamu kinang dohot alam harus yang teman-teman di dunia tay ulau nama marhitis tapi yang dulu ternyata batu berkata asal tu pasal tu kata pasu Tuhan bisa dulu kata dulu kata di itu naik power hal utama dulu ina nami nahi nahoro di rohanami nahi nahoro di rohanami kupa sahat kami mempertikir untuk ulau kamu memadilkan nauli lau magido apa pasu asli rohasia di mana oras mahamuna sudah nama kahulong yani oras manakabi hasil tebujukan saat kami hata nauli hata nereka tu hamuna saluhuna binompar nina boru namion jebolo majo hami sian raja paradatan tukoni haburudo sepuluh marga nama dokter berduka cita dina umialak minibata sada borudius sigat jagomur jala sitro pinomparon anggiak ma di jalo di mata di tanah siabuna jadi ulau na saur matua ima naung malos bulung rata siat tangan dina boru nami opu Henry boru manulang jala takas naung maktomani alaman soal penghormatan terakhir pai mata taruhut tu inganan paredaran persadok kinani pasatun nami dosian raja paradatan soal hata saudik tuhamuna ima akabinoparna nang sisa dah suhutun takas dol ni pai huti uju baru saat iba 7 tahun dinotero pardalanan di golu ni inang nabur namion uju di goluna
sada na tua-tua si menurut tuhu badian si botari tuhuta naso boto hata-hata jaladang uboto makata hata dongan sada paniaran nauni don di tonga-tonga muna marga nenggolan jara boru nami sada boru si kusuk jabulan sian hami marga manulang masa sarok kami songoni dihamuna lain nami do iboto nami dibayuti do bolo na boru nami on nunga lebih kurang 50 tahun dung mabelu hodoi mana dihabelwonna jala takas do hamu di bature-ture saluhuna kaya lakona do boruna sada sitiruo do anggona boruna miong jadi disialani akaleno tamu itu ulang diulang gajah bahalna ulang diulang ulos sakotanna saluhuna parange nauli parange ni na boruna miong ikut kiro muma itu akka arna mangiut asa taruni hamu dalam di pasu-pasu kok karena mangiut dan tiga sona burunamyo hot dihabaluan na jala takas satu sonari ijaloi mana do ima pasu-pasu siap Tuhan marumur imana 100 sada tahun jala marpinokar ono puluh sada halak jadi unga hasurumo pe dihamuna kapilopar na buhay di pamurata muna dua-dua muna siya jamumur jala si bortor pilopar malosongonor dumirata ibe Tuhani saluhuna na along di paradatan bius batitiyon ra anggo batitiyon makocho alay on si hamola de hono muna mo pilopar na jalaman hide siya ron martangyang mahali at tuwamat na limata ang giat di pulian ni inataon pinoparna namet beti asa ibu-ibu bagodang may uluso pura-pura to karena langin dia kapan sikola pinoparnay asa dilo di bata mabiso dilo di bata gugu asa marbiso jala margogo nabot sinita ni rohana dia ka nasodabotan rokap dobe di batu di bata masih rokak itu dina rokak nagabi rokak naso batu to karena mayudon dia ka nasodabotan panggabian takas nakikut angyo kami suara nalabot siang jujur ngolu na pinatolas muna ima bere nami anak ni sinomor 2 dan dilihat di batado panggabian alay matagi yang mahal itu amat tadi batadi budian di naboru nami asa di sama di batama burtian di boru nami asa di tos matot dini anak nanto di boru nang di hamusa luhutna jaka namar hamarangi song-songi nang boruna to karina mangihutot jalapos rohanami idok na tua-tua balgat yang di rumah balgamat yang di sopo nung nasikat jang umur jala si torok pinopar songon na tua-tua muron na borunami to karina mangihutot buka jalama umur doko para dihamuna pinopar na nagposo ay dimodar saluhut na mahamotok sikat jang umur jala si torok pinopar hataon hatadapan lumasatan itu nomor buru kamu dakia udara kamu seru na pinoparna na pilesau daw mulai senjol madau dan arumbere di moto inatong mulai senjol mau di portino dakia orang tulakia lu dilokon dei na mutuel ada siap kita lutu gawe dilokon ma anak-anak mau ambore juro tulang lu dilokon tuel jadi tunggulang lo tora na wingo senda tua tau ludo aku luro aku di parmodinyo nampe ga jamurna mo ngarawa tulogan na tuko bino peni tulang bergai do tua ala dia uang kapiro parna akanakku nari ahi ora kuboto modinga do rodo de jelo area la to pensa na udah kudala kamu seluna ala pihak de bikia uang kapra ale bola na mata hili nangini na raku iyo asa para usanaro tina marala mano angian madudu somona iyo ira kiningan unang diulang ulo sakotanna diulung gajah bali ingot tamu ada tuh o masare non tua giunta muslo di Dio poi mano kudina ho onna mano utibo umur di jorma
Saya bangka majihitaw yakka Piloparna. Totong mata ingo sini pole yakka na tua-tua. Terlumoi ma dihamu Piloparna. Di nabar bawa aku nak kelingan. Di Piloparna tua-tua dia anak nasi pula sekalani nasora pota panggabian. Martanya kamu tu apa terima? Do raja bius, bius sudah kula asal sabtu tuat selu nai. Moro tumaro, alung lo kewe kamu di Piloparna tua nasora boro peringana lo. Dia kerana mengululu. Martanya kita, diari nanengro atau bersogok, nagoi berjumpa. Pada potong kemudian di tua mau tumpai di pangaratuan baru pada udah kita masih ngomongkan ibas mari pangaratuan ibas sudah manahun inata nata haholo yo asa semua di dalam tua masih holo pulang ngajang bilo holo pu asa arbangan rina dalam turuta bela tu dalam tujuh papa doh kita kusagian dia musa luna Piloparna tua di kuliah di tua seluruh namamu siya jago dala sido lo Piloparna. So lima dorhata siya kami baru do tukko sa putul marga. Puji Tuhan kita ucapkan untuk hari ini iman itu nabaru kasihan yang kamemu narong amir nabaru ano pa ho baru kita rohami to ho Walang Borang guru dapat Tuhan Pusdarohanan Walang guru nadi siyawon ni Tuhan do na guru dapat tutulak ka bapak namin o mapanuto sa tarang isulit kasahan na guru at katonani ang gimon ang kaparamamon. Kulo ito na puro Panginoon anggi pagmula maloda kahaniyaw pagmula dohoda puji Tuhan kulo ito na puro Panginoon pagkituwag kami sa pangaratuan sunero kami mula na puro naduloho at wala sa mali kami na barpuli na puro siyang giyat magkamay mo ng kaparamamon sunero pinagparko na natigato na mo menurut kami umurmi dengan sehat-sehat insya Allah seringot sekolah buruhan lagu kami na menyakiti hati mulang kami doon na buru anang diarang ka na minrong nangarong meron mga lubang amin narono anggi narono ko paraman amang sa inapapakolo amin nanulasan paket ormin mo nito amin ang buru. Wah, mantan sih memang dulu. Sibuk kau mengenal Tuhan. Mari sekolah baru ini kami. Sudah sama yang pikiran kita baru. Terus kita sama baru. Saya roman itu saya mangihut mah. Diumurmi Tuhan sudah pinapadu. Selamat jalan mama naburukku. Sudah pulalo-palo-pao terlumubi di ho ito morotung adong nahurang lobi atani nabis do si oloan morotung belapa-lapa di toro di sobuan molo akar di raja tetap do dia kahagoluan. Jadi itu morotung penahurang akan yang angkim majahahon sopeng gadik utuh-utuh itu bahwa di akapartur ini parmulu ni Napurwo tung so adong do si olomon akamapain hacik nyawa suluk manian ng turohan ng pikiranmu perlu mo bisa kami hula-hula dan pala sinamot na hudalo kami holanon unang madiulahamu tuis tuak kahula-hula Morotuk pinang tiga sinawak muna na si pasat muna alay bardogan so pado elek di pasat tamu ilas turunan. Jalan burukop pedi ngoluna takas to hubotei naso adong do si patu konyo anggorohanyo neng mapesanap do hula-hula.
Jalahu haman itu kami tuh ibir kamu mah holong ni rohani sudi akka paribang muna kaning moro tulang muna pe matra ngapala sonon preding nyor rosudio setan harus Jakarta Pekanbaru dohon nasihat akaluan nasi. Jadi alani iholong ni rohana di alani purjuni na buruon saya angkiat mai tupudian ni arion gabi martata somon dolok marsipatulu somon adian asa tarida tangiang ni naliat naluluon somon nalilok ni ilaina minakani itor ditomus Tuhan matar lumobi di berek kuna dodok di berenani buru-buru itor di liama bang di berniarak matar lumobi di Moroko sadi jamat Tuhan mapar buai di Portiana tu arina yang rogok ma di arina rogok ma di bulanna tuan anak tua buru maho buru hasian langsung menimang akan berenani so lima hata siap kami nak pelagajam di bagasan dos ni roha mahamu manguluti kaulaon ni napuron song-song lima dihama kadong atubu ni amang buru namyon para datang baru para datang nang na tua-tua para datang sudah tadi ale-ale nami apa dulu ilma dihamuna gula-gula nami nunga tutakas pe di bawah orang tamu do hata tanian hata pasu-pasu na tuhami saluhuna secara itu Anggit matutu macam kepada Nabi macam patut Nabi. Ada orang suhu buki hami depe hata pangapun. Dihamu raja Nabi, raja para datang, baru para datang, nang hula-hula Nabi. Duksip bulan non, tataruhon ina kau tu para dia dapat satu kinani. Rampak hudur lebih hita tutongan di jabu Nabi. Sualaman Nabi nama rapang nama rujuan ima nana yang patu bahon ada galam nida tujuan nabion hadi hasu hutot tua raja Nabi nang hula-hula Nabi nang saluhu nama kaulong Nabi apa dubu ima pangulan huria ima jolong parjolo tiuk-tiuk Nabi tu hamuna saluhu na pada dasar atau di hata nama koki hata tanya hata pasu-pasu Nabi nasa mula tu habis saluhu na dokonon Nabi mah asa tium lena di sumur kacang mahai di bodar. Sudah kami pinopar di denangon si kacang uhud ma si to pinopar. Ini matu tu asa cuma di masa 10 itu beda cuma di 10 hari. Sudah kata tanya kata pas-pas tapi rasa hamu lah tu kami. Buhami baik hot marto mari jabu. Ini matu tu asa tulu hari sahok somodelian. Asa tu na duo tu na lote. Kata tanya kata pas-pas tapi rasa hamu lah tu kami. Sudah mamua unang mamose